Pemirsa akeh soroh ulam sani sideka olah dados ajengan majeng krama ring Indonesia. Silih tunggil nyani ulam nila. Ring tengahing ageng nyani pengarsan pasar, bisnis budidaya ulam nila, dados silih tunggil cara antuk nincapang ekonomi keluarga. Sekading limbakang ternak lili, budidaya ulam nila talar nenten matutang peternak muatang gala sani jimbar, ake kepangge budidaya ulam nila, dados bisnis rumahan. Dengan kelimbakang reng jero, nadosang budidaya ulam nila silih tunggil bisnis sane ngicinin pikulihan, turnyan jiang, antuk modal sane nenten ageng, pakan ulam ketanyane mendaging kadar protein kali dase kantos 30%. Tios punike antuk manggit ternak sane berkualitas, peternak patut nguratiang pakan ternak nila, silih tunggil peternak nila ring abian semal, ketut jaya. Arga ulam nila membinayan anutin ageng cenik nyani. Jaya ngawawahin, pengelolaan toyo kolam mengutama pisan, ring penglimbakang budidaya nila, peternak patut rajek nyelahin kadar oksigen miwah pH kolam, yening kadar oksigen tedun, mejanten, volume deras toyane mang deketin capang, mang de sirkulasi nyane becik, tur kadar oksigen anutin pebuat ulam. Agus Sujatmike, Bali TV.